Nazaretha siwasibingele. Umvangeli uthe sibingele. Sizobingelela-ke. Kodwa masizogijima sithi Zakha 3:3. Siphinde sigijime futhi sithi Jeremiah 17:9. Siphinde sigijime futhi sithi Matthew 18:18. Angikulalele esikushoyo okuvela angihlabelele ngoba ngithanda kodwa ngoba size la sithandelanga sithunywe unyazo lwezulu kuba sizokhuluma imisebenzi yakhe. Lesihlabelo sithi nikulalela sikusho ngoba kuvela enkosini. Akukhulu akusuki kithi ngaphakathi enhlizweni zethu kodwa kuqhamuka unyazo lwezulu. Zakha 3:3. Yes. Ube kwamukele. Isifundiso Zakha 3:3. Ububele neqiniso. Ihlukanelani nobubele wona neqiniso. Uzombathi ngube mhlophe kodwa umshumeli mathi faka isifonyo uthi ayikoda nayo. Ihlukanelani neqiniso. Shembe thina sikhomba iqiniso. Wasinika ububele kodwa wena kulala. Kodwa umbethi ngube mhlophe uthi uyakhomba iNazaretha usikhohlisa thina. Ubophe entanyeni yakho. Ijoka lemphefumulo wavuma wathi uzolethwala. Inkosini yasikhohlisa siyasusa thina ububele neqiniso. Ngiyabonga isilini uShembe uzokunukumusa lenhlanhla. Jeremiah 17:7. Inhliziyo yakhohlisa. Uyayizwa indaba? Akusho mina njalo kusho incwadi kaShembe. Ithi inhliziyo ngumkhohlisi kunakho konke. Yonakele inhliziyo. Ubani ongayazi iningi baba. Awuhlole yakho inhliziyo. Ukuthi awunalo igqubu wena nomunye umuntu. Njengoba umbethe kuba mhlophe ukhohlisa unyazo lwezulu. Sibaningi. Sikhohlisa unyazo lwezulu. Simbethe ngube ezimhlophe inhliziyo. Hayi, akuyona lethu nonyazo lwezulu. Awibuke mzalwane ukuthi le nhliziyo ekhona kuwe yiyo lefuna unyazo lwezulu imhlophe njengale ngubo imbathile yini. Nazaretha kunzima ukukhona. Isihlabelo sika 143 sithi ukukhona kwethu kuNazaretha kujwayele ukushelekile. Uma ufuna ukuhamba ngale ndlela boqala uthenge isibindi. Unaso isibindi sokuhamba ngale ndlela. Angithi kuba umuntu emvangeli kodwa ngikhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo iyona esilahlisa umthetho kaShembe. Inhliziyo iyona esenza singene ezonweni. Ulinyanye elinyazaretha iNazaretha. Ungavumi ukukhohlisa omunye umuntu ethi mnyanyisa omunye umuntu ungahlangene naleyo ndaba. Wena iNazaretha umuze lesontweni uze uzokholwa. Indlela uyayisebenzele yangale ngoba ukwazi kwelizayo la emhlabeni kumnandi vele emhlabeni sizokwenza izono kodwa ngale kwelizayo bazali bathi nizoshona nibuye kithi kumele sinigeze ngeimbuzi kodwa noma nazi umthetho kaShembe yasehlula uma Nazaretha anenze nakutshela uShembe ivangeli vele kuvuye ukuthi angikhulume indaba yenhliziyo ngoba inhliziyo yabonisa abantu ukukholwa. Ngicela ukushaya indaba bese ngihlala phansi. Thiwa kwakunabanye omama ababili ngesikhathi senkosi ilanga lamalanga. Thiwa uShembe unyazo lwezulu wabuza inkosi ilanga lamalanga lathi obani abazoya ngale kwaShembe la. Wathuleka. Thiwa kwavela omama ababili baphakamisa bathi thina baba sizoya kwelizayo siyawubona umbuso wezulu. Thiwa wathatha uShembe wathi bavaleleni laphayana wabavalela insuku ezine uthe bathandaza yonke imithandazo kaze yothandaza yini. Angesayifunda incwadi kodwa ithi abaseRoma 14:20 bathi ungawudilize umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla kodwa wena uye ukuthandaza uthi ngisapheka. Ukudla khona ozokubonisa izulu. Lo nguShembe lo mzibani.
mabathi sontweni uyaqala ufaka anyanise ebhodweni. Thiwa labo mama bathandaza uthi angithi uShembe ufuna ukubona ukuthi bakhona nabayombona kwelizayo. Thiwa bathi beqeda umthandazo ka4 wase kuqhamuka ibhola eliyigolide phezulu lehla mase fika labo mama bobabili nobani wayefuna ukungaka leli bhola vela akekho ongafuna ukungaka into eyigolide ngani ngakho sifaka amagolide nasemazinyeni sikhohle ukuthi uShembe akayifunde. Thiwa leza leli bhola thiwa mase lifika phansi balibanga leli bhola lase liyaphihlika phansi wase kuphuma konke ukungcola okuphakathi ongacabanga ukungcola. Thiwa uShembe wayesebakhipha thiwa ngalesikhathi enikelisa wayesethi bo mama nitshela abantu ukuthi niboneni akekho wayesefuna ukukhuluma. Wase oyedwa waseyakhuluma athi baba sibone ibhola eligolide sibangana lona Shembe oyingcwele kodwa lithe mase lifika phansi lase liyaphihlika laphuma konke ukungcola ongasikucabange baba ongafuneki. Wasethi inkosi langa kunjalo nibahle ngaphandle kodwa inhliziyo zenu zingcolile ingakho akekho oyongibona kwelizayo. Kaze yakhe inhliziyo kahle yini. Osibusengizwini.